Caramaic agus colm Eilean-Meeting fésin na Gael sa to see his show him fialo. Gois ni nest go Gerhundusen agus chiad rutse Gerhundus na conju chiadlagen jaran da wil agus 3 dichit agus a sin is son undachu wel sju kundachu. Haro oh Johnny, ja. Hier geschneden. English, wel dan. Hoe kom er te gaan, zie je? Hoe kundig. Dan al heel lang kuttig zo. Hoe zoekt alles geleerd. Koosjes in de nest gaan dalle kuspers en klare goeie. Maar ik boel. Elke kuspers te be zich waar opbrug begonnen zijn nog waar. We gaan veel maar een niche boel en duiver en je wel leert de klare oerste kusper. Jaren is boels in jouw zijn en jano Andreas lever kus. Ur microfoon nou als Teams lever klechtig voegt dan ook al laaf. Dan of kinjach geweldschiefke en emmige die is stronkkusper emmige als geweldschief lentel en klechtig maar ga je weinig rijden. Ik zie nest van het daspenig als liriki art mag Caramaic als colm Eilean-Meeting en feestje ge op daspenig en nest dan Comataidh. Naast zo dorst verneer als a dorst chechet vistige maar haspenig feestje en Gael. Right, Karsten, wie goed. Tapleef, agus Matthew Vargi, agus tapleef garige, agus sin oorse tolletje we show Jim Hins Comhairle. Ha creation of Ashin Breen Rivik Comhairle in Eilean sé gefirmelig an de suige committee ke you. Genoem je empathisch in Ashin we Breen juitjes as je asje goed meer een taspenig as jo as sem je wie gloset. Jolas agus fistergie bo in ginjelach hele show. Om dat gedoplig show. Sean, maar a goed roinlach jala noikri piece my innovation agus gekuttermach sa had de jala in an alpe agus hiesje van de sin loog ha alpe groegel agus realtus na halpe goed een opper as a version saas. Agus kutjach keter trech flanne gale gakapene Comhairle in Eilean Siar ha gelftenis aan de hun me jein munjig dan de feestje en Gael kooprig de feestje en Gael agus as narsenjach me jein wie Comataidh die tacher is een Eilean Gàidhlig agus am kinse ke bisje gema mogelijk is een keju. Hashin je goper fe galappe, hashin dollavrin barach me hashin Genevas na Eilean, a hashin je rin koiersnachten fe galappe, agus on va COVID dekin kutjoch on va COVID chimical chorgara, hashin je vi goper gedigitoch gematrich agus hashin je rin gema dunje haal harish kutjoch leis na tachers nashin kuda doi Eilean. Agus mahashiv wel ha ujake van de narven hiesje van de hun na shorsa arven de gunje hashin je rin leis een opper hashin de Genef. We shown da wiele fiket hun se ga agus a blian eerder de glashachet van oorsen a gaan jelle figure nakin er de blian de galaf haast a hiesje van de hun kun deranik sin parach ger kiet mile dinje Gyrradir picken as luggen a keir mile gal parses na fashion. Nisha shin shias it maraba kushin rochhovid ach biker vik ha na harven vigeri east agus vlian galav chunig sin given na fashion chin bio east agus na harven eri east. Ach stochas kutrimiche me Tashman gan land Júshe and Loach hashin kud rishin economy agus na corm an oprach hashin torste gunje hasasas na Eilean agus hiesje van hun gewishin Comataidh kri 3 fiket se koik diak driachen kayunen sin kayu driachen lan unje agus chorus da wielen gele dollarstachen economy van operaking agus adist hashin Venus arstje rochhovid agus am kindje kan be inners gewishin jet. Ahlanig van de sin kutjak.
As na hele year en nu die chos sin direct pikken as lugan lichet míle nacht ar na fésin seach fésin as na hele year. Hí se van hun na tavers na hugsin hín seachat raibh heisekken kun tu Comhairle siar seach tavertas na verke sin den na fésin. Ach sinna suimen in ha sinne kosk le erget wall begroegel agus bos na Gàidhlig agus verwoeien in ile ha Comataidh ri skemme tavertas nakin son de fésin. Agus híisih an jo na has sin hína kosk gehummelin is de hele year a warachgéid teich don na fésin has sin kud oper dói as a skultjen. Has sin je kummel teich gewarachgéid erget gan fésin kuteach officer lisig lá úneach in as na helinnen. Agus va project akin son kjolaten het wintjes at se va COVID de dol kuteach son karmen opra gehoorste luchtkiel. Agus immer grúte varach sin roi takar is koig lá agus bringi kalamalig barach mé sin. Agus hugsif teikuin kutjach sin takar is na gaig fés vlas a chummel is na helinnen. Agus sin roi daskemme is le alle begroegel taske agus mun en jalen Gàidhlig agus as de Simon in sin huer project is na hele year choris 4 míle nacht wanne storis na sin kutjach. Mar sin sin je kosk stoche faskeid 3 míle nacht agus hannig seachtie gemach sich hiet gan sin woise Comhairle siar tirach míle na slugan a lichet míle an hun. Sin gan sin an nunvlian a charise davlianne. Tirach beken me op ransigje ga jenef het bullen van op rekkenje ga aske jissig nu die steetje fiesig van de fésin agus wargunje ha opper kolerin agus ha nasin réinjar leine. Ach wa shelftin boeie kannach op een fésin agus mar me gra as an bliana aversteach tuve mei blianich in COVID was sin Comataidh ri choris kiet triach an láúne agus feske 3 million nach de dolgan an economy agus as na hele year chiisi na figurin kechéaltje die sin operekken is na helennen as sin is munne choris lichet choris levillian tulich not goed gan an economy helde seo agus Comataidh ri triachtiek agus hasin je kosk pasker nu notig in begin je gach nocht hasin je fein wo Comhairle siar. Tirach leefsin is neachken me en Garian haar fare agus foi sin as jaar kunt is me geri van de committee seo wil molle gaan keras den invis ha na fésin féin had is 3 bliane agus buin an jall an jilles na hele year. Agus begorgin wat behallin je kun benare ju voor kar ju en loog has je féin son has je kosk in operekken is de hillennen agus wolding gif kunnoi Garian Georgechen en min kun jenne milik moor oper na fésin ki ju gan brin as le buin an ile ach jenne milik moor de oper na fésin dan bejarig as nerget voor Comhairle siar. Agus like mille kalm pikken a werk raam oper is de hele year tira fi garage. Ja, dat bleef. Bring me back aan de like operinis. Als je nou blijven. Tablet bring me back aan hier ook hier nopera hier vitolf lene fashion agus le fashion geel as Leone agus na back aan Leone in de gal af. Ha Leone kan daar weer wie aan de COVID gaat ook komen zorg aan de fashion wie kan man het tager tussen maar de babies schijf ach renjat kleva renjat dorp wie general rotten kutje toch is een tijker gamma dus een noikri wie geen zo gekjold is oran as een nunishin ach has niet feken is Leone gal afgelat er chimpiori is na tager tussen gavoren das gaan avist va feest te gonachi briavish ach go a tirch in hachne gai agus van hadden een smó wach gerief
y gá páir sama sin échgin agus hanna fésin uile, fésin réich, stormach fés rús, fés na herich, féstin jorna féstí a bhúreins, fés farai y gulachig son fésin saudi. A chavarach sin hat a bhí programmen gema farsin de chlásich in jentinjoch agus sin fysrach as sin je fein go bhfuil na Harvan gehari an a marai chumór sa vateríomh agus an a skírin eile a fás a ríist sama sin a chláintin. Ha officer wanúne gin je ríist, as na Eileanin, fa bjarna kin son stoch gan at iblionig en farroch nach roa kumasach ein vi fastig of ik wanúne. Ach le teik verwoord na gale kashin tolchikkel pigian shields goper konrein ha pigian girocher chilig fo forlig mahra. Ach hai govi goper 3 la konrein. Sa helliger sin ha sin dúl alla noch astig tramiesen hauri. Som teike gamar is oper ha sin niet janu. Ik aanstemmer dat project was in roeile fésin fugalappe ro troor agus bra feeste gonnegie agus fésin a réich oprigatsen koenlager son kjol derastig muintjes is son oper janu le oikri war een oper een eindlich noikri huke een gehalte zo teik de G ook maar printesen huren G zo karm mi ik minne wie tjekisk agus rís techar an úrút an féiswarei. Le sin prostig var roiid le féiste gonachís fésin le réich huratsen be an teike warach bhuain is an kamletol a bliana seo sa kétin kennig a vi goper an grun an choirsnach gan agus skalsin son teike chama rioigri. Geharig is ook vi tok al oranj. Oran Gàidhlig agus cruúich Katie garas idé cúteach agus ag na fésin dí chlachich as na clasíchen hat a ruich. Cúig lá, chachar cúig lá a hiad seach gan a vías seo, sma siú sminne gilmi kwatski sé gilmi hast fiechan I fein seachatir. Ach sé cúig lá sé Rutterhuisje dói an a davíle sig a dhéag stéitjas na garan in kormahort Guardscholar in le Gàidhlig híine gurach gan a choirsnach far a bhfuil Gàidhlig láidir agus ha oikri sin for fiecne dúche agus ha feske dachiad oiger páiste gohalan fod na hóisi sin. Hat a fein korm Jeffrey Rutten jachin dollar machar a chroich iascoch geimsoch ik met a chláhéirich agus vi geimsoch ceollas órain cúteach. Agus Jeffrey Rutten hat a fein miscach de Rutten agus chlucáir a lídigich tra na Gàidhlig. Agus am hín féicin je bui ha sinnir thord in misneoch go hace héin fó chean gan a seachan chun chean nuile. Agus ha sin cúteach a féicin oikri haar vi sás as na blionic in inis dollar go tríach gan Gàidhlig cúteach. Sa gma áris gan féicin fianne bheit dús an bronig úsnir a hósgatan is as na fichetan agus oprichen achas a Gàidhlig achama sin éicin. Blas, as ni roi blas as an túltin gach blion, a blionic in a sin far a roa gáláchas an having isca COVID geharaj van as as géin vi gach amalik an aimsin. Ach as ni glosa tarás gan túltin se féis cúr Gàidhlig a hanam blas ha sé project féise chaigre uit le kon na geldach a hanna se agus sinne galídige as an lé a cha sin cúteach gur a bhí roií tachartas an a scíir a géil agus cúteach seo as na Eileanin thuair sin teig bfu pein son cúte gan a tachartas an sin a roií sciún sin si bhd mór han ganneag blas a bhí conraigh cean bliana sonraí sé ag daine haar mór an na chuúris an dólacha ac an chiún sin Chrissy Denny marí nicht goin is seo héin agus an bliana ha sin dúr a bhí déanú rutgan ga Callum Marsden agus ha déanú lehéit. Féis TV ha seo sé a bheith se chusin dóid fuchin pic an rianachan gáalasteach strúhíonn bio atse agus rut na Gàidhlig agus brinimi rut pic a bharach sin a ríist. Gopri sin konvarí hebkelt son kuts gan kurmenach is an isruch bio gehari tro blionichen COVID. Ik sa sin kutsach vi gen oper konvarische kommen gealach son kuts gan hat hene kur doi isruch. Oper feestal seo en oper permal has sin genu gehari an skol nach kutsach le buin poplach
As je currently koersten grama menachulak, as je gamma ser clownic count hues of unskol, agus hoop hab, as je owners on fan je kruis ros ook alle suesku klasse 3 keer. Jalavan kwikjes, sporshal, de gaan je tegen interactive verder willen clown fijn korme wie sasses rut kutjoch. Bjarste show immers de chusje daar je riesboek en pik en leenigen zo'n bros nog gegeen je se goiers nog ik wil eigenlijk ik is skinen laatje de gal wie tos jack geskolchen ik is wie konrachliche neugri stokkel jol de snori jack jo komes ik is wie gaat tieroche brin rischen scholar en riest zo'n korm hoort kan neugri wie jesoch ik ne skillen le klaken skillen gale kake en as a skol Problemen in COVID, was een duidelijk geen gebeurd ten je sterk kan scoren nach like koprige leiskol hörschen je bruten de liedige airlines goprichen magaridu. Trouwboord werd shop project ga je wil je echt realtas een halve schaarich skippen in Eilean. Tot kormen oproch de luchtjalen aan een Eilean in de veg alape. Agus wat ne lokalen show wat tolstach kan skolchen koper muske de project in Eilean kjol oren agus Eilean leisjoch kan musk agus hu ne meelchen te go green horm dan een project show agus kujok dinge huer vastig ik ga me wat mat dulik geef tro COVID agus China macha COVID Gile passion Hyd fi rwyt marfus isagu, isio gari Lewis in y mies yn y galaf agos sy'n y cwngor y giat blian ffwn y galaf y met y gama agos tro'r fwrfer chwyr sy'n i'r cwbrwch i gyfadol nwper y fadol as yn ysgol sy'n as yn Eilean y chaml y dolf agos ha Jeffrey Gainier fi dolysdiach ysgol sy'n gwybr pys yn drama leswch agos oran Ianu conversation oikri agus ha tashmnian poblach am sink ulikilera ook tashmnian goviaun sa hamakel een conversation vitalerd YMI an een nuis agus parai hat jish erastig erische koprige han lefation gel agus een horle jish erastig son galvestach gan skolchen agus oran galik jakisk de winskolaren as na helanen chin Führen, Horsig sin führen am sin da vile se keer dieg son project va brosnig oikri vi dolmach agus ruimsog ag skrinjach gar an jas ne kars noch gan ach geheen agus notion befeining harm vi gan klarig as uur sa sin vi dolf geboortjich blione has een dierige den kerif stre horsig fucking garage sajish as na Eilean maar fast de skippe de neigner ju at trainig sonne skillen sin hokal agus notion betal machen na kurs nach knach geheen agus hasin kormas lichet oran ein von neukrisho von der horsig sin project helige sin geta ha va project dakin an daviles fichet nach Leon Kartichen is in de halpe Farro Schnickoper Connery Johnny Coil is zo'n oran uur Kokiantje die Kartichen is in een cursus kachschaken een larochaken hier zo'n vuren agus huur Boris fichet chenjeter in korm vi klarig na horan wat jood ruimsog so fistig ik min horan klarien videoen die ein tron horen. Zoals aan bekendje kabishu gan nog ik kuch kan haar screen en draaste. Het meemerk verkeerd face TV sheriff guschen hier doi voor geen bekendanigen. Ha jaren show gan een sheriff she lessen en kuul geschijn ha maar vaartje. Zat show uler en klarig agus fit dit in je gal weet. Is na nu niet heen, vi geuster match je oran. Ik jefferieren, agus ha schon draste ha naski,
agus hána céan de lesan an ag has ní fécinn go corman acin a bhí tart fás ar sin. Seo díoch dealhain gan núpra bheits an déanú cúnlaí íscáil tromheastas pro chuvid agus as an blionna ag am dhéirigh. I ríist tartíos cúnlagus fa cúnra go dál éidir an níos a seo agus nuair me chum ag an oigrí bheit gáil páist a bhí chur céistin ina daine bhain sás agus goprig sin me go ríú. Tróir bhór bheit a gas méid a gama ag méimrig ar sin agus tíochas na big an lein a roiin bis i cuat i córa ag céad bliana fan na galáh a bheta. Cúproigh agus chom an na bharach gas an aimrí teach ha cúproigh má cútarmach genne agus gai péna mé céinseach agus has ní tics go bhfuil cúsin derh agus nach beat ferris as an aimrí teach a cha sin fécinn go bhfuil chom genne bhí déanú barach cúnlaach ha cútarmach genne ag mar a thuúdáist go na fésin a fein teich agus a chom an cuad hí camla dul mar ha cúsin an rast na fésin a fein aracid díoch bh péin neotron is gemma tavertas na sin hína roi samsúna bavist cúsin a bhí. Teich go bharach a géad a bhíh me fésin has sin móchail go na cosca sin ha ar an cúr ar na fésin son na scoiltin gohairte chhlacha a sin dul an ard agus gidig gubn bí sin go mama coscail gan na fésin a gidig a céolach na bí a cumasach éif a dul aird ag in níide lena tachar san hat a ruich. Céalaíonn ar chuairt seo ráisiid head a bhí ruich son bhfuil fiche bliana fiocna dúcha has ní camal taicrí fésin ha curir dóid na corman costní seo hat a cur buin an cúil de chéile gach saoirich ha tíimichail ar siarnad a fein chom óproch féin et a siabron agus chuig geríchiid hat a gceansa agus scílan cur séits cúnlaach agus dul amach ar a rád agus i chluiche concertin agus fésin haris ar míasan an hairí. Hásin seo dheachan na hélanin agus cópricha léimá ach jifa raibhann an chaine leir bhí tachart as na be an léananig mírich ach bechéling hín agus bechéling gan na fésin cúteach go bhéh cuat ar sin asúr. Tá cóiglá ann has sin a roi ag a cháisce chanúra gaineach siad an díag a gáil agus chabhór bliana ha barach na sinna cur ar de isteach smúsún has ní fécinn go chomman stocha cuatar sinna liatochaigh gá dhéanú an na difar choir nachcin agus stocha difar chrú a cha na tachart is an cóíoch sin tá bhíanana gaalaigh a cur gomór ris na chlána féin agus sonna cin an gaalaigh ach go héana chhlachaigh agus a lesochaigh. Íscáil Núpar has sin déanú leis an íscáil ar sarabhachaigh agus a ríis sin fécinn go chomman ruta na bharach go dhéanú. Sin go dheabh sin hín an tuamhas trochóvid fecinn ar dheamsachaigh sclósad go má lua a cha rutan ann get a ha rutan na glósad ras gan ábhis te rutan ann i go dhéanú háast. Úpar sin déanú le waimai imar sciúil oicrí a ríist a sin ar ópracha léimh agus gách barach go dhéanú. Hásin cur rutan drama ar dóid ach hána cosca sin ar son léid se sír éirí agus chaneal an naricatá sin hína féin sanna bhí déanú i léid i dul an ard mar a hána cosca sin marsún ha dulichéin i camaldul ag gine níide a cha drama gaalaigh go má cútarmach nar beach agus i ríist góch rutan na bharach go dhéanú. Blas mar a thuirt mí has sin déanú tóir ar a ggéaltach le blas sé féise chaich ar a dóid le cún na ggéaltach agus get a háisní a bhí déanú becan as na hélanin i ríist góch barach i dhéanú. Na Cooper.
Cóirle van charige video garite go ha quick minute de gaach sto sin ri har sé runúne. Jos go leir. Se sin gríh sé video seo cha dhéanamh tíireach mar Hargéir op troodwoord wit ro kalme brin agus seo pro a cha eerst an skolchen het fe galappe agus skiise van jo ro miske get go per dollar eerst an galig agus an doelgeintjen shelting agus afgif kutjoch agus Shalí gríh kuken gan ruúter a dollar eerskeú agus mar húsmi quick minute a gaach sin dochs gofuil chom go bhíkin stocha pikken. Córa dhéanú do kiisten acha seo ríkarstú ha kiisten agah. Ar fébre marina. Okay. Kan je er skialokken ach troosachig. Is sin je ri ik juin sig. Rad en huiri. Story for 80 schools, each on one of Scotland's islands. Yeah, really key. But before trial, Bhil mar iní.
Sin le réh Gàidhlig-Meeting. Jolas. Tapla gomór agus pein son trecht lengtinach agus wanna buine nile haar in ennemach a gede screen an draste agus ma kichen akef vi met jonach fiachri an frikkerst. Mei taplet wel keistek den se be hallar na leine. Nog i. Wel, va mi gléholig finkin, ben va kalamangas a gragel in jogin va tjinsteach for jon teich on gel at finkin nis gel Joland an a sulse galig agus an as sin doledord sé as sin finkin gomor a rein fablo se man a koskesinn a bit al nard agus an seis an had tjinne an doich kutjoch agus Comataidh man sin Comataidh déisi hi a warach getor gan na prísne bit al nard el seis Comataidh gefiem semoinich ik in jida sinnne an kamal ik in jide gewelsú na wel. Demer as Comataidh Joshua gari an i janu ma chonu na koskesinn a se finkin a ro. Well, sin je fiachin dunen gemoor sinnig in je vi gleeg Storis na féisian agus fiochan gennne kinskul na féisian na nutal a féin teich a vilatarí bhaine agus a sin leis gohfuil cosca sin na géirí mar chunne bhthúla cála sin na tarsbuir a thula cáil ile sin déanamh agus há ceolach mar isimplar go bí na slugad gúpar dollar ørst an a drama le sculptin agus stochan na slugad a hachart snig blas mar isimplar agus groich mar sin. So há tarsbuir há rutan geantje die Ritsen bí far vision could gunje a rater sin dolchi Michael Sculptin agus akin fudís hulakal mar sin kosksin hulakal ri. So mar sin ha of vasin forsten a nudi kan doer sin knapvaige po alpachlochel ma gan je afhanig even gowe agus vasin de goedje gerin en nudi en vi kom hulakale dal. Ach er vlian seo hakusin go vi mat agus amiswinje go bí a keelige gobin sluge dollar ørstach. Tron de féisiint hí sin dochas lis go bhléad san a féin in eriget sa bheit a féin runne seo. Gum be kom a gaibh chumar a dal in iad bhacha din iad a ríis an a coscas achas na géirí cuteach agus mar a callam a gra un gáid as an budín gan a choirle mar isin teich go chumarú a sé churas gan a coscas na sculptin mar isin plat. Agus fe sinna chute gaibh a bharach gur an teich geirige a féin bó a choirle. An draasta mis mí go bhfuil an uí coscála haun ach had cos stocha suas a míle nót na barach gaibh scála chud go fé mar an seachcin féise. Agus sé chute go má mór a sound gaibh as an itar am a fiús chud asca sin an gaach sin a dhéanamh. Ach ha le cín se ha cúsin teann agus bí an a bblion a ráise gan goú. Noch i. Ja, ha mi tusin léef a hart men a koskesinn ein fabloch gehad a sinnne mat choorlech a sinnne Comataidh de blionnech a roin hanel steun mat ek a sinnne we fin na dúlekin ien dal naard agus fi mar Comataidh démen jo sinnne de matje de chumal dal agus ha mi tusin geharit net ha se dalt de rommelen agus bereid college ha no rommelen sin nample kolen an nample dunjelle hat hu fallen ha kritkul beginnne de seju hu fallen agus fi gas en norin ga garien haskesinn de janu rommelen or chachet dus dat ik ne seuren hat gafin haast. Ma kritske mé choorluk méet Comataidh man a planegalig de steche ga agus gefie mat teichgus kummel dalte se galig agus as sin finkin mar choorlekel sin de Vianu agus fin san lofes mar chomedik mig sin tot teich dus bemoose sorin kun belle doort. Johnny. Tá leif ne charach
Tapleib sin haspring éidir geíú pimime gra pe an andach go sin pepling subtitle is an piole argef galig. Ha kutten me gus was piken in hasme féme was dianu leis sin meinige was sin tartgaif go sin fe go kosk si an nocht an hole nocht was fein. Ha den druk morgen go sin breet jarre ge meinige has sin tartgaif has sin nos net kote sin dicht. Ha dennu oberwoord gehardes na helen an Johannes agus pem sin hole teich hartgaif is an kan nogeif na karmen sin hartgein. Dat bleef. Johnny, de voorste go haast nog heel. Ja, verjagen in de eerste die zegt. Is min gewil is. Gaan we toch eens alleen naar goed terug. Kijk, Gordon Muller, Gordon. Good morning, Chair, and thank you very much, Mr. Cormack and Mr. Macmillan, for that excellent presentation and for all the work you and your colleagues do in the Féisian for many families and children in my ward and throughout the country. My own children benefited immensely from the Féisian last year. They really enjoyed it. So I think it's fantastic what you're doing. And I strongly agree, Mr. Cormack, that the CORLA funding for the Féis should be protected, maybe increased, given the positive benefits and the impact that the Féisian has on our communities, whilst promoting the language and culture of our forefathers. So I would certainly be for moving against any motion that tries to take your funding away for you. But thank you very much for all the work you do on behalf of the people in my ward and other people and my family as well. So keep up the good work and all the best for the future. Northern Time, Gordon. Keistig de Ha mílteig an níise go flecéile son an hasna gainte noch ha a mí hína bhí tron níise is go mi cuteoch há ar mi gopa cumna galig ba mi loib an tóscha féis as rús ha fus me locha han gan scholar an éis an coisnochen. Joch keistwag ha was een tollis geríidir cointin gro pegi an ní tóscha an riach coolreif ach hug siúmbre sin grútuliche de sakuf son ha gan riblionochen. Dus een jaar sin Eilean dus a fus gro COVID ruten mar an cuteoch ach Joch an náisiúach a bhfuil sibh a fécinn gil dúlacha is acu bhí líana bear an óbrach san náisiúach. Sin ever nach ru kutte gennakin se gar gewakken as beunig as hiet doach is een ach charoach tuliken de was ni fiach ku genaste gericht was for nach getanik gronnen hur pean een oper. Ach as bblion gal hasir vi mógal agus se brini buine nulle ha bekentulitte sem vian den hastig ach. Not me rot toch an kausbetje geinig guf me ha. Nou is op een magwatig in de zuski gaan. Hij was mi vekin gol borsen garlik is rot toch je jas gewoon hatig een kleetig is. Wel pech gakkesho maar boeien is die gutig tachers de loop sennig. Gaan mi maar ons zonne lekkers vaak bega in go uvergarlik se kulters vol dat de heim. Chanil kormer viakin mar buien berge galersen charige ach kleef bisschen je kunt frikkersten gan farlemet jiffer gehoorlichen het al rust agus gaat de rikkersin je gehoorlige sinnigins kormakin sinnne jenef mar husmi berge van voorstakken hin hidig. Ach was mogel rutte wa post garker huke agus goede met teikliche sin rutse bi alle harspoeier doges na garlik heb min gegin vi ma fechtlach me en wie gasliet in Georgesin ach se berg presentation gaan je berg gaan. Keistig dinge se beele.
Ja. Hier finished the years of Parliament and with Coistach and Nation that began to the Sparrogar. Because we know it's going to come again in the faculty who does of Parliament. Because Conlin Yeland mar Horle Comor and they shouldn't be enough. Sparrogar Coistach and nach Rogan Yori. Because hang on and because in culture go more. The steige agus the chruúchte Michel Coistach and Mara. If I got up a fat gaharit in Eilean agus sepáis gan culture agus hanan a sin agus go mór fa mu de dhéing go láite de fikin gomalte se culture agus chanan a bachgus an dat war moet gas gaspar alles een kutje. Yes. Diolch, behullen me daar. Gwel feed loch gan Comhairle ydy fi chóproch ag ydy fi dolyg dynifation agus Comhairle ys yn briol nach yn chasiachad. Mae'r iwch o bod ni fi dyn y ffat farach glwys y fe gan y hacyn. Chanel cwysyn yn y fysdag as can y siar ys na hirach smorchen. A mis mynd i hygre barach gan Joshua chóproch i a sy'n iddi fi dian y gamer agus gyffeimer i gen y fan yn doi stoch nes maddnach i. Ferfel sy'n ydyn yn grwt mae'r tachos drast yma le YMI yn yn ywysg chafwn chalet o'i giandig yn Comhairle fi dírig sydd y fysyn gan Joshua ich yn gyda'i as far y dwlwch gybiwg sy'n awn gycwnwol o'r Eilean yn chagaf sy'n gianaf diw ach gaiet iawn le cwprwch tro pwy yn mae'r ffysyn yn gael he cwprwch yma hana yn gwprwch le magyn tron y glasig slwy nid efo sy'n gwbl le isgol. Chaiacyn, torri farach gen y cwtioch na bwrwysyn i fydd gen y gybrach li. So, fi'n dochus gran y si golo. Y fios y fi garchus edrych yn dabwy. Sy'n garcht o'r son. Ti'n eisiau de. Wel, tirach ys yn yr argyfer sy'n mae'r calym ag rhaid cwrlwch gyma mwr yr cwprach y cytioch agos hasyn gli horatio sy'n taich hasyn ffein fy chorn Eilean Siar gysoratio as na pican flian yn y galaf gychialtir i groich yn y chwmla dolas at sef a Covid bíchanta. Ach am I cynsio gyda rwyd y chanin i'r eist mae'r helsyn i cwyd taich rysio na ffriaf yn y rwyd yn ha tachas as na choirstach agos am I ceilach y glesyn y ffeisyn hyn. Chachik dat hele machas as a rut ha sy'n ei fechgyn gymatrich goigri dolgan y ffeisyn dolar orsgu oprichen an y sŵl Eilean cwltar ach cwtioch dol sas an oprich gael y cwtioch agos bachorgyn mi mochel hwle cael sy'n agos volyn gwyf yn rhywnsach yn tuk mi ymryd y lebeg I chyn sa sy'n y torsgwyf bergen bo gynja harvis as na ffeisyn har na blianachyn fwy hwg sy'n ora hyf na twy yn y rhain hyf driach gan y gael sgroich yn myrsyn agos na coram yn y hwyr at rylun pars y gael agos stoch as Gàidhlig yn cydym mit ceal sy'n Michael gyf rys yn rhansag sy'n cys y ffeisio coram sy'n yr efo hair yn larach lun ac yn eich stoch yn apel ele bwlach sy'n fel larach so cydym I ceal sy'n Michael ach hasyn i'w cyrlwach gyma môr yr cwprach agos mae'r fan nws y gram ys mynd gyfel leis mae'r hasych erigat yn drast sy'n cwprach agos cwtrim ich hasyn i'w fein erigat fo gyfer fwy'n yn agos cwestiwn as y ffwrch agos nŵr sy'n le erigat fwy sy'n cwtioch cwestiwn dal y stach yn y ffwrch ach a rwyd a ti'n machas y ffwrch cwmol taich na siar ri rwyd yn y tachas as y coirsnach yn ystod Eilean yn agos yr ffeg alapas mae'r sy'n hasyn cyrlwach i'r chwprach hasyn. Wel, mae'r eis o'r chwmien siachat am cytsin ffychyd blion yn y cor oedd ffys dyn iawn os am ein eich gyn ffeimer unig yn yw'n fod o'r hyn cwtioch agos yn yw la diwt yn yw la mag eff o peg môr y BBC agos cwtioch chaid gael leo yw fad gymig o y drama cwtioch sy'n rwyd gyma ffilm yn hans had de oorste smorie in de sigare kach gerut nach gebracht gemaakt koekeloch na hoofdzich het de dosje gehaald zo
Bel Geistig dyn sy byd no. Mynnu? Lima, tachbelef, agus yn jyst yn mwysig o'n ffwydiwch na olaf. Gwynnu siw dog achi. Have siw ei asig, yw. Giggle. O, sydd gyma un, gang fo. Agus mae sgwlystr wrth y fawr a ffewn ac yn echrach o mas ni mewn yn social agus sy'n y farach dyn, bwytwch. Lifa, mae swn i'n clywed go cwsbyr y ceid, a sy'n torri yn agus chwari yn garlig, a 2,000 gair ichyd, 3 ichyd. A na'r sio'r son o horstfanier agus har y torchechat fisrach yn chwari yn as torri yn diach yn isgol, an 2,000 gair ichyd, go 3 ichyd, mae'r chai finig an y sgifig dyn nasg agus. Pini dawlir Menage, sé go gáin. An nahéist seo portreachat fysrach ag chláiríonn agus toiríonn díoch yn Gàidhlig íscoil 2025 go 23. Hier an na páscríomh an fysrach seo an na barach déanaach. Leis na figuran son narraf Jadéine huair ire ag náisianta cóig agus ardíre gusónritje ma. Cúteach hier gyfer 3 fichyd sy'n ceir diag dyna yn clar agos yn cwrsichen. A ar y fyd eist a ha lie ma sialt yn giroch yn yrtas a ha isgol ar y fidianau. Rydysar. Sé gyfer ceistig dyna dy gáin. Dyna lein Daniel? A fe morst ag noch i. Wel, gyda ffordd rwyd o bat o'n graag, at ha gra nadwys, ha sy'n ha, edrych hyn ysdiach sy'n na klasig yn ha mochol cwtioch nadwys i chi o dy fad y ffyn, as na diach yn y bad y dianw, cwrs, ni dy fa, geith fyd sy'n geich, agos a sialt yn ydw said, Pe tor gan y biach mae hawdd gan yw'r fel loen gael na chael ffrwt choma di dynia ha mae dy chwni fan an y rawn agos han hadw yna sy'n y sialtyn gyffolo sioch yn i dy had y ffynes na ciach yna agos y sialtyn choma sa isgol edrych fi gianw fel ysyd fa gwylio'r gael gan y biach agos cwndo i isgol y lein nach ro in tekisch gewaad afin choma de gat begad ma chonju den an raum agus sul me shoga jan kema folloch in de konhorna afin geheit rosinje et hosoch ka de han ik covid agus grei skol hu gemacht tolshin hu fall agus behalims malle gut gan ga iskol de nup de hat de janu rock COVID agus a stay COVID agus am an orsken gaim sin je fichtken sjog fas agus gemi barach fin korm me galig agus a skiden elan na bekutjach agus son tot njerst kan galig ha naska sjo agus am sin norska fin sin barach kan sin tien. Tegen nu, ze willen het Graag wil en over misnig mór na ha de ginnevich boith galape galpaarstek i den nasint koog ugus arstides funiachke dollars go sar arstiden is ugus glorju na luktjugisk bo jana lappe verblet kuri galig mar L3 na L2 arstjachen skolte nach geheen sa hen dohorst bue in ornet al lukjungsig stoche efjern ruiach ach begama barach gan y dwyniag yn hen eich gyn y sas anna hen cwydioch ga gylio'r bwltiog ysgagin. A dyfyn, y cloenig am y galig sirgol nars hyn dochus agos gan sy'n i fechgyn gyfel yn o'r begen fy mysg na lwctiog ysg mynilan sahar ydi an yrtydd môr ma hadr hwn fi clach galig gwydd y choedig yn ys na sgolte y ffyr mynilan Siar.
Han ik bitasje niet keren, je was toch een unskol jelenisch, ik get je herken, dus. Primera vagale kerkemaka ji, dirkoro, koro ach go leeuws of na lui, jen, lo daar ker. Gaan je kestik in je sebele, gaan je? Beva kuspere ko, gjeven legesik galig, skippene galig, ger hundes rai keer. Han har så, sånn, horsfanjer er sare to sjekhet fisrechu, men gjeven lesechu na galig, en så skippene galig, en sas, en så rai keer, daar wil ik go 3 dicht. Ger hundes den gjeven lesechu galig, aan de paragraaf Siar punt hun, is het dan dat we niet zo is. Ja, wel, maar wij krijgen naast zo tot jachet vissig met nieuwen lessen in de Gaelic als er skippen de Gaelic en saas dat er veel joch eigen smarst een blionse. Ha jaargang tussen de nieuwen ik zie pinke hun. Eigen saas shouting gevel skippen de Gaelic elianting uit le wie kopet goed lu le boeien koers nog eigen lessen in de Gaelic lessen in de Gaelic harteruit. Agus héid cynniw yn y chymor, y gaich agus cwtstyn y pwynt yn gniaf y hortar yrd na satche. Wil du så lagt tid aan de skippen en Gaelic in eerste goal? Wel, ha mi fen taik voor neus dala gach sjakon, so. Hoe wil je? Neus. Oh, we laten het. Ik had goed gehoord. Ha, maar volgens, maar of ik er volgens is. Proeven. Sheikh, gaan je kestik in spelen, gaan je. Leila, kus in eerste kus per Siar. Zo projecten ga je mundig aan daar willen ga dicht go 3 dicht le mun projecten pikken Gaelic skippen Gaelic. Kan zo is dan als wanneer eigen haar te zeggen visserige mun hier te zijn zeggen we gaan komen projecten pikken Gaelic skippen Gaelic aan daar willen ga dicht go 3 dicht aan als te zeggen visserige met een kookdier projecten hoe het techgedekt ergens een pijn geleerd is een menige aan de Siar punt hun. Ergens, hoe zit je eerst te gaan? Ik had gewoon dat top. Wel, maar als je graag aan een hesk zo wat ik het visserlijk nu hier tussen server voor mijn projecten pikken Gaelic, daar wil is er hier, daar wil is het 3 maar hier hoe ik projecten Giek, Taikarekich, waar lesige klachten no Jensen Gaelic Garidu aan een schrijf farsing gnieven ergens projecten zo hoors nog. Ha barok vestige aan deinog met een project zo ik zie pinke hun. Riest shouting schrijf farsing je upper lesige er wit allerhand als een hoors nog kan. Kestik in je bij. Gordon Meyer, Gordon. Thanks, Chair. Apologies for asking these questions in English. I wanted to know, and I think this was probably related to the last report, but I had my hand up, but you didn't see me. But anyway, do we have a way of measuring levels of Gaelic rather than the binary, learner, native speaker? And also, do we have any figures on those who have moved or journeyed from basic learner to fluent speaker through our methods? And I know that Dr. Weir's probably aware of the Council of Europe levels of language attainment, which is very helpful. And are they used in sort of trying to figure out where people's levels are in Gaelic? Thanks. Zeg, die gisteren zit toch zo overheen te hichten, ook dat. Hoor mich schon. Wel, je kiest je vullen maar shit agus fimi adjach nach a toriolish ac yn hun mi yn sin. Hanyas ag met wat barok na biach ag yn neus. Wel, en jou nog bij de big bech ik nu. Hanyl rydyn
tór féim gan y system sin ach bachorw byd yn y barach. Harrangsach gymapunyd eich ac yn ddigian of sasyn tiwch y tosio gyda dwlach yn teistioch noch ymach gan y chwlyd dynnu ydyr at fi an y galig na chwlchlar. Galafas ysgol ydyr ywys och blyn diwgs geid i ddichyd yn siach yn yna tîn ffeinach gaif yn biachgan ydd ffôn galig i hwyrad. Ygys mae'r at y dolsas an y galig non a chael at y dolsas an y galig i diw. Sian yw'n nachel ys moes y fel ygwyddiagyn, gofhasyn ymach corson. Ygys stoch bwrwynt began obrach gen fan o'r son edni hyd yn edrych fel cornlich ymwyddoch o dyn ystio eisiau nach se deich eisiau han, sa fi'n dos gyda'r tŵgal o'r ys aichar. Defyn sé déich cheiste van a Gordon. Sonne tinne Ash Gordon. No, I'm just having taught English language out in Asia. It's the sort of system that we used. It was very helpful, step by step, rather than a binary, you can't speak the language or you can speak the language. And I'd be very interested in how you progress this. And I'm very reassured with, the positive response to this. So obviously interested in languages myself, but yeah, I'll be keen to get progress reports on that. Thanks. Daar mag het Gaelic use Gordon. Die Gaelic is binary, you. Rusek dinge. You should know. Daar hoe. Wel, Ola moet daar jezen kunnen. Nee, ik even niet. Ach, we hebben de geeste dikkers, maar dat is een kop het kale die borst Gaelic, dus kan maar ook checken dat je in de dorst is een koers in Gaelic. Agus sé sin is flachtá se hachas an táis daoine de canan a hacha sé fréimic na canan earbuch, so as you go by the chunzúd either gal. So there's done teen is an ackle of the borsta gal de crech go frame sin as an denumach daoine de se gevillat. As sé sin hiad flachtá se hacha an mesa daoine de gevil dúne sa to tuca lid an oorsan. So up to sin na slúge le borsta gal de glus den norst. Agus yn cael cwtio gallu cwbr le bwyn yn eilis o'n clasic yn Gaelig as yn fiach yn rwyd yn ffyrir stau yn Comhairle hyn cos y dian sy'n clasic yn ffordd fel at ydy steirch ag iddo hafrigarach agus gwydor sy'n dwynio gafilantach ac sy'n rwyd am y gym sy'n tŵgalid. Tachbylaf? Tachbylaf dwlam sa Gordon doch hwmar cawn crwyn y matieef. Gordon. We'll be looking at it. Yeah, that's great again, and thanks to the director. I always felt that the approach for Gaelic learning was quite weighted towards the native speaker perspective, which is probably, reasonable to assume that, rather than language attainment. And I think that would move it more to the scientific attainment area. But yeah, I'll look forward to progress reports on that. Thanks. Yeah, Tachbylaf Gordon. Kistig din is beerle. Meneer, prima. Bij de Sheikh is plannen kan in Gaelic Parliament te halen, daar willen die het go opgedicht. En als je schroetig terecht plannen kan in Gaelic boeien harpere Parliament te halen, daar willen drie het go opgedicht. Ga je gelegd, maar ik is afgekomen naar Comhairle, maar vaarst de koersen Comhairle opleg naar Parliament. Was de eerste al? Han na seo scrúteach drach planacán an Parliament na Hallapa, mar bheit se gra agus ha seo chhlaach mar bhúnat ar son fricart na Comhairle gan chomhairleach poblach ar son planacán na Parliament. Sé an cedh teantaach gan planacán na seo agus hí sibh gyfle ar a iesoch gustadiar le Amazon agus clár an ama ar son colonach gyma fricarach. Agus harmolach gyn dainig Comhairle yn fricart gan a chomhairleach a chai chwrysdiach leis an ardófikar. Wie wat kistig din is bij? Ben Niels, mollig Engels an undige ek paragraf 3 puntje hun zo'n aske wordt zo politisch zijn. Nou, Johnny.
East, Lena whisper a hoch, Comhairle Comataidh digital culture meanin agus bors tein gumanga. Son marsinach vín chanin fix colonial and Siar. Ná seo tar sechat fistricha me rickers na Comhairle do Comhairle Comataidh digital culture meanin agus bors mo hisfach vín chanin and san riach únichte mar a chaie vínichu an a fascrífig den másk agus a dá op die seo ver na hofik in nelle skrifig dat dit go. One thank. Han is seo mar a bheith gra tá teachad fistricha mú record na Comhairle gan na Comhairle ag Comitaidh Digital Culture Mianan agus spárs an na taith na Comanthan who sesfach vín chanan as riach énichte. Agus déan rút an dhémas sin gus fast an canan seo échcin. Mar a híisiú fa Comhairle an an crú céhir céistin agus hir fregart na Comhairle an a fascrífig gan na heisk seo. Agus har a mágach gan dainig Comhairle an fregart gan a Comhairle fopelch a chai churisteach leis an aardófikar. Istig dinne se be? Anja? Kan je dat takken in je hundige geweld? Wanneer? Lémas gusper me éidir, éiretas is an teichgéiche tá chumana Gàidhlig. Ná seo a céirí is buil dearabh éiretas fa chumana Gàidhlig is an teichgéiche te 100 míle gus an arpis náisianta blianach bal cosise cuach na cloine. Daar riile tríharíchet a chuid dáit a chláin ag go bhfuil Gàidhlig an an buntscaltin na Hallapa. So is a dhéiste gáil. One thank. Har a géri beil jarafag íratas fo chumna Gàidhlig mar a bheith gra son taicarekich je héhir míle nót son farpis bliano bal cosise cuach na cloine. Har a bhí rí an arpis seo gus sarfacha son imig bliana agus a tort corm lé gan na chláin Gàidhlig a chhlach teh moint na scoile an a suúchach taringach spórsach. Mar sin har a mágach gun eintige Comhairle rí 100 míle nót a chort do chumana Gàidhlig son na farpis seo réir herman agus cúnantan a mínachach leis an aardófikar. Brús méideach in colseáte nó féim. Ha bhí go mas a bhícho cháisiige an na 2006 is ha bhí rí chola bliana ach bliana bh COVID an agus ha cholach go bhile déanamh bhil ha go mas a bhícho is ha cóta gomór is a chláin a ha gáil pástan. Bhfuil nó féim chun Gàidhlig ach go tá. Well sin a gra. A mi céintse cás go bhir. Agus ha déanamh cíal bháidir at clacha na ganan agus rutan ha cóta is a chláin. Có a cumar súla có ní tí hofik éidir nach ra céine ans. Sé bíad déanamh measach an arpis ag dearach gach bliana. Sa siú fech cin téad in iasú. Núis? Bhí miad a húsin go tucah go méin ag an cuideach go seo go féim a cha mé fécin glúis den is an náisineach húh spór ha titpe an misníá sam is muine gohfuil cuach na cloiniuch go ide sa an hain ma smunistú is porsan seachgan chuneist chula matan tisárne a vi coidin barachgus barach de gúneoga stocha ag nach ró úi na cumas vi clachgan na Gàidhlig Gianna sin inis an grúnhirskin spór a mi Colin Fergus den nuús bu noch bh Arctic Thistle go bhíachcin bhs ag fééis luach bliana le campichin Gàidhlig go bhí ruúis chun dálanna trí an heos a mi smúnechu gran di lín nach cha ganú le cloniu áí chuúla callh sin. So
chanat go with is he's in gas a cushion in Comhairle go either nach Rod Johnny show. I'm smunnig will open that in haast again of who've drama, kjol, ugus spore on the Gàidhlig. As you need to be fat cus who chuspen academic on the sculpting. If you know goed gaan het doen, had altro olum te ben Gàidhlig. Gaan je dat go wie klachke gaan in, as een cuspen chen, dan bij lawyer. Ach, maar had de klachke gaan in de spoor, aan de gaan, aan de kjol, aan de drama. Had go wie klachke aan de dooi naderig, het is vroeger gegeven, dan bij lawyer. Het is toch wel aken die bekan, aharig hier en we zijn dooi, zo wil zien, is moeilijk geweest. Als je klachke is een sculpting. En wil je richtje? Is dat weer terug als baas in te zeggen? Nou, het zou wel het gedienige fee. Is dat de joey eerst die feestje de geel. Hij is hem. Het je nog fee. Is dat het? Joey we nog nooit immetig breven. Zijn nu Nicola waarom? Is dat het? Hij nou over oorlog. Ga ook wel teacher Q legaal. Ik kan je maar lappen je terug dan. Le misrig. Het zijn niet wel hele niet dan. Maar lappen ik wil Christianes drama. Ugus Christianes Turkish legaal. Ugus han nu hoe doen je het Turkish sport. Hoe goed gaan haken coaches doen je Turkish sport van de sculpting en de Gàidhlig achtige. Misschien wil Maria weer Gàidhlig de Comhairle maar smuin goed de slier nieuws ook daar de misschien de kleine persoon wie gaal hoe aan een drieachken en horses en verbal Gàidhlig nader geweest klaag. Ze gaan ik zijn niet wie ik je post naar Gàidhlig maar als je niet ik kan blijven naar gaan met je in de nest dus toen je aardig ik misschien aan de post naar Gàidhlig ik denk dat het de stoornige eerstig dus daar is mijn niet. Dan ben je nu niet heen. Ik is geen trauma. Ga je nu niet. Check Gordon. Thanks, Chair. I think this is hugely beneficial because in my experience, sometimes language learning tends to be locked into an environment or a classroom, and we've got to show that Gaelic is dynamic, and using sport is a wonderful way. Getting the children doing what they love through the medium of Gaelic can be hugely beneficial for the language and the relevance of the language, taking it out. And as Mr. McLennan said, being seen to be less academic and more used in more common situations. Maybe flippantly, I was thought in maybe the question to be asked is not, does it help Gaelic, but does it really help football? And I think it helps both, to be honest. So I would be fully supportive. Gordon. Hey, maar eigenlijk Gordon is nu hier nu raaf. Roet ik maar even toch. Zeg, weer zou ik nog een. Hoe zou nog geleden raaf? College Malaga shows and Haich Hamal Dolce ach Unkiske wat na de basje finken maar Paul Kosche Harvard she als je finken geld bonnetje is je gloost kan spoorschen komen waar ik met de babischap because son wat men schon fine machen je ballisch na mixer de ballisch de klonien dat wel klonien de hin kon niet de kutje gelate wat pastas spoorschen Stolonian. Dus misschien dat als ik sporten schaken en met klein park kan Stolonian ten trainen heen kujak. Veel nu wat ik al lappig. Dus eigenlijk ach we maar sporten blijven naar gas. Klein te pisje getien. Gewoon ook een trippen nog zetten de programma naar zijn. So misschien kan zijn zonder te heen maar wist naar je hebben het eeuwig maar haar kost maar denk ik zo. Misschien kan we maar Uste normaal ook zoel, maar minnet je gewoon met gewil. Bisje ook kom al het al. Chemie BBC al op een nest die nu balkosten de bojen en geen zo. Ja, we zoen ja kan we geen de draadste eerst.
Kijk, je zit toch, en natuurlijk nog wel garrig Thomas zo, je zou hij kijkt stuur hoe een weken niche trouwens. Is het kun je maar gewoon, Oh, gaan je laat tafel in die weer een pensioen per zeggen hometin zeggen gewoon heen om wat te wie zeggen om mij soms zo kus to het is een terk ja ah ja Leva dag belooflijk